veče, drago nam je što ste sa nama još jednom danas 18. januara. Naša ekipa pripremila je za svakoga po nešto. Nadamo se da ste se lepo proveli za doček Srpske nove godine i sada možete pogledati kako je u četvrtak bilo u srpskom klubu Madingtonu i u klubu Srbija. Večeras se podsjećamo novije srpske istorije sa malom srpskom čitankom. Miloševa vladavina, nažalost, nije bila obeležena samo velikim dostignućima o kojima smo govorili. I zato je sigurno najveća mrlja na njegovoj vlasti u Srbiji za tih prvih 20 godina bilo ubistvo Karađorđa, vožda prvog srpskog ustanka. Karađorđe je napustio Srbiju 1813. posle kraha ustanka i nekoliko godina se bavio po Evropi i Rusiji
tražeći pomoć za dizanje drugog novog ustanka u Srbiji. Pokušao je 1815. da ponovo dođe u Srbiju, da se pridruži Milošu i preuzme komandu nad drugim srpskim ustankom, ali je Miloš to sprečio. Pa ipak, 1817. godine Karađorđe se vratio u Srbiju da pokuša da ponovo podigne ustanak. Ovoga puta pomoć su mu pružili Grci, organizovani u jednoj tajnoj revolucionarnoj organizaciji koja se zvala Filike Heterija i koja je imala osnovni cilj u tome da podigne ustanak svih hrišćana protiv osmanske vlasti. Tako se Karađorđe u jesen 1817. godine obreo u Srbiji da pobuni narod ponovo i podigne opšti ustanak u Srbiji. Naravno, bilo je neophodno da stupi u vezu sa tada već knezom u Srbiji i glavnim i jedinim gospodarom, knezom Milošem. Karađorđe je prvo potražio vezu kod svog kuma Vujice Vulićevića u okolini Velike Plane. Tu se smestio, a Vujice Vulićević, odan knezu Milošu, odmah je javio da je vožd u Srbiji. I Miloš se našao u nedoumici šta da čini. S jedne strane znao je da mu je Karađorđe veliki takmac i rival u borbi za vlast u Srbiji, i s druge strane znao je da je Karađorđe rešio da diže bunu, što bi uznemirilo i poremetilo njegov sporazum, Milošev sporazum s Turcima. I po svom običaju Miloš naredi Vujici Vulićeviću da Karađorđe ubije. I jedne noći, na spavanju, u septembru 1817. godine, momak Vujice Vulićevića je ubio predvodnika, prvaka, vožda prvog srpskog ustanka, Karađorđa. Nije smeo ni Miloš, ni Vujica Vulićević nisu smeli da ga ubiju za života. Čekali su da veliki vožd zaspi i da ga onda momak Vujice Vulićevića sekirom ubije. Potom je Karađorđe odrubljena glava i poslata u Beograd. Tu je knjeginja Ljubica, žena kneza Miloša, oprala u vinu, kako nalaže običaj, i iskreno i pošteno plakala. A šta je potom bilo s Karađorđevom glavom, tačno se ne zna. Neki kažu da je poslata sultanu u Carigrad i da je to učinio Miloš, a drugi kažu da je glava ipak sahranjena zajedno s telom. Kako bilo, ovaj događaj ne služi na čast prvom iz dinastije Obrenovića.
10. januara održana je svečana premijera filma Gorana Paskaljevića Bure Baruta, to jest Kabare Balkan, u organizaciji Srpskog nacionalnog saveza. U nastavku možete pogledati prilog i razgovor sa predsjednikom saveza dr. Nenadom Petrovićem. Moja ružna slika, ozverena lika koju umnožavate u večer i jutra, to je slika vaše svesti i podsvesti. To nisam ja spolja, to ste vi iznutra. Moji dušmanine, s 1000 ruku, s 1000 slugu i sluškinja, laži uprosti mi sunce ko jabuku i radost čistu ko bulka u raži. Moji će potomci piti jed i čemer, a tvoji već piju gorku medovinu za krvavi novac koji puniš čemer, rasprodajući moju džedovinu. Usud će ti ludačku košulju navući i tek će se onda malo razdaniti, jer će planeta od sramote pući i sve nas u isti ambis sahraniti. Mnogo smo važne, zemljo moja mila, mi naše sestre, istina i pravda. Čim se na nas digla ovolika sila, čim su na nas dinule krivda i nepravda, rulje bivših ljudi, lopova i kolja, čopori, robota i drugih monstruma palacaju na moje voćnjake i polja. I na moje bele kuće pored ruma oko kojih kao najlepše odive cvetaju trešnje, jabuke i šljive. Mora da su čule belosvetske bande, da imamo zlatna srca pa ih vade da ih presade u sopstvene grudi, ne bi li tako i oni bili ljudi, ali uzalud ćete linčovati najgostoljubiviji narod na planeti, zbog čega ćete goreti u paklu. Jer ljudsko srce, čudo nad čudima, neće da se primi u vašim grudima. Zlonamernici, siti i maniti, sve mi zabraniste u rođenoj kući, ali niko mi ne može zabraniti da pevam i da se smejem umirući. A postoje dva najvažnije razloga zašto je Srpski nacionalni savez napravio napore da pomogne u oglašavanju ovoga filma. Jedan je razlog taj što je to jedan veoma važan film za srpsku kinematografiju, dobio je brojne nagrade na međunarodnim festivalima i smatrali smo da naša zajednica ovde treba da na neki način obeleži i uveliča takvu jednu premijeru. To je jedan razlog, a drugi što smatramo da sama tematika filma zaslužuje posebnu pažnju i ukazuje našim ljudima ovde koji žive u Australiji i koji nisu izloženi tim strahotama kojima je srpski narod bio izložen tokom proteklih 10 godina, da im pokažu neku ruku stanje u njihovoj otadžbini i da ih motivišu, da i dalje pomažu i bore se za poboljšanje stanja i života u otadžbini koju su ostavili. So the Serbian National Federation was involved in bringing the film to Perth? Ne, Srpski nacionalni savez nije bio uključen u dolazak samog filma. Film je deo Perskog festivala i organizatori koji rukovode festivalom su ga doneli ovde, budući da je film, kao što sam rekao, pobrao brojne nagrade u međunarodnim festivalima. Srpski savez je samo želeo da na neki način obeleži i ukaže ljudima koji žive ovde da taj film postoji, da dolazi na festival i da ga svakako treba videti. Tako da je naša uloga bila u popularizaciji i oglašavanju projekcije tog filma, kao i u konstrukciji jednog malog programa koji je išao pred samu premijeru filma. What's the name of the director and what awards has it won to date?
Režiser filma je verovatno poznat našoj široj publici, to je Goran Paskaljević, on je inače rođen u Beogradu 1947. Filmsku akademiju je završio u Pragu i snimio veliki broj filmova, samo neki pomenuo kao Čuvar plaže u zimskom periodu, Pas koji je voleo vozove ili Tango Argentino. Svi ti filmovi su bili nagrađivani na međunarodnim festivalima i on se smatra jednim od naših najboljih mlađih režisera. The film expresses the absurdity of war. What do you think about the ending of the film and what kind of feeling does it leave with audiences? Pa možda mala korekcija, lično smatram da film govori ne o samo, rat je implicitno prisutan u tom filmu, međutim rat se ne odigrava u samoj Srbiji u to vreme jer se film odigrava 1995. godine kada je rat zapravo besneo van granica Srbije. Više govori o tome kako običan svet doživljava jedno tako teško stanje u kome je čitava nacija bila stavljena u toku tog rata. Specifično mislim da govori o tome na koji način ljudi doživljavaju propast jedne zemlje u kojoj su živeli toliki niz godina, da tako kažem figurativno izvučen im je tepih ispod nogu i oni pokušavaju na neki način da se snađu, da nastave da žive u uslovima u koje zapravo nisu za život, koji su jako teški i to njihovo doživljavanje, te situacije i borba sa neprirodnim uslovima života, ja mislim da je zapravo najvažnija tema ovog filma. Tako da u filmu ste videli, verovatno ima veoma mnogo scena koje sadrže nasilje, koje sadrže određene teške elemente, ali to je sve posledica onoga što su ti ljudi doživljavali i načina na koji oni pokušavaju da se bore sa svime tim. Ono što kažem najvažnije i nažalost u filmu nije postojao nekakav, da kažem, optimistički kraj, nije postojalo nekakvo razrešenje te situacije, zato smatram da je uloga naših ljudi, naše nacije u celini da nađe to rešenje, da krene od jedne takve situacije koja je prikazana u tom filmu i dovede je ka jednom boljem završetku, jednom životu koje je naša nacija zaslužila i mislim da treba to da bude podstrek za sve nas, a pogotovo nas koji živimo i radimo u zemlji u kojoj nije rat, u kojoj živimo u relativnom miru, da napravimo dodatni napor i pomognemo ljudima da prebrode tu tešku situaciju i ponovo počnu da žive normalnim životom. Okay, thank you for your time. Hvala vam. A za ljubitelje zabavne muzike Peđa je pripremio nešto o pop muzici 60. godine. Zdravo svima, nemoguće govoriti o našoj pop kulturi, a ne dotaći se 60. godina. Direktan povod za ovu temu je nedavno objavljivanje piratskog albuma Jugobit u Francuskoj. Izgleda se trend piratovanja naših ploča na zapadu uspešno nastavlja i lepo je vidjeti da se nakon panka interesovanje proširilo i na jugoslovensku beat muziku 60-ih. Iako sve to nije bilo tako davno, informacije o našoj muzici iz 60-ih su retke i neobimne, originalna izdanja teško nabavljiva, a reizdanja na kompakt diskovima gotovo nepostojeća. Zato i nevjerojatno zvuči da se našao neko u Francuskoj ko posjeduje ploče jugoslovenskih beat sastava i ko je bio spreman da neke od stvari objavi na albumu. Na LP-u se nalazi 16 pesama bendova iz čitave bivše Jugoslavije kao što su Crni biseri, Siluete, Delfini, Kameleoni i mnogi drugi, uključujući moje apsolutne favorite, žensku grupu Sanjalice iz Beograda sa pesmom Bez reči. Nažalost, Jugobit je za sada objavljen samo na ploči, bez izgleda da će se uraditi i CD izdanje. Šta da vam kažem? Kupite gramofon. Sada kad me nema, sad ti meni nudiš sve. Sada kad me želiš, sada gotovo je sve. Kažu da me voliš, zato kasno sad je znaj. Nađi nekog drugog jer već došao je kraj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Vidimo se.
kad isto žele svi. Nekada je bilo lepo, kažu stari svi, a svako doba ima svoje. Recimo im to mi, zato svi dani nekom budu, da li sreća od moja baby, jer sutra će ovdje doći, da živi drugi svet, moraš to da znaš. Zato svi dani nekom budu, da li sreće od moja baby, jer sutra će ovdje doći, da živi drugi svet, moraš to da znaš. Zato svi dani nekom budu, da li sreće od moja baby, jer sutra će ovdje doći, da živi drugi svet. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divotom, ko danica zvezda sja. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. Ovo bi bio kraj 9. emisije Srpske televizije Avala. Pozivamo vas na još jedno druženje za nedelju dana na istom mestu, kanal 31, i u isto vreme. Ja sam Marina i u ime cele ekipe vas srdačno pozdravljam. Da li si spavala, da li si sanjala, kako se ruši avala? Da li te nervira, kad ti iz svemira pošaljem leptira?